Thokozani bogogo nomkhulu saluka sendoda leso gogo bathini bathi uma uvula kuvala emzana amadoda. Ngilana eKome Caves elisuthu le ndawo lena kulama caves laba kulana indoda ubaba uKome wayebuya ezweni lase Eastern Cape afika ngekhathi zezimpi wafike wazinza kule ndawo lena wasetshala lesi sihlahla lesi esuka naso ezweni lakubo kuthi kube isihlahla esizomvikela esivikela into eziningi kodwa ke ngithi bengithi angichaze lapho kancane. So kahle kahle la ngifuna lento engifuna ukuyichaza lana into ethi imithi esikhathini esiningi yezimpi noma yempi elikhuni yabona makuthiwa ubhekane nempi ubhekane nempi impela uyabona ukuthi ibophile uyabona uthi impi ibophe impi ubone nawe ukuthi hayi khona la ibophile impi udinga imithi ezophinda ithakwe nemithi emila endaweni ezifana nale indaweni ezingama caves kusho means phezulu kwentaba eyitshe imile lapho impande noma intelezi imile lapho kodwa kuyona intelezi njena elula ngoba le ntelezi lena abantu abaningi into engiyibona yenzeka baye bagange ngayo le ntelezi efana nale umuntu ayithathe le ntelezi lena ayichele ekhaya noma ageze ngayo ikhaya noma echele ngayo ayijeje yena uvukela imoya emibi kanti intelezi isiyamosha ubone ukuthi umuzi awungeneki la emzini akusetshenzwa la ingane zala ekhaya ayishelwa ayiphumi uma ingane ke yaphuma ngephutha yayoshelwa ngaphandle iyamitha umfana uvela abaleka hayi ngoba angafuni ukuhlawula kodwa njena kusho ukuthi uba nesithunzi lesi esicikayo isithunzi esingakhi so lentaba lena yenye yezintaba ezinentelezi ezinamandla intelezi ezilana intelezi ezinamandla umuthi OTT ngani ngesizathu sokuthi imithi emila lana imila kuma conditions anzima akusimithi akulula la icave lena itshe suka la phezulu kuze kuye phansi bese isimo sesihlabathi siba kancane nje isimo sesihlabathi kodwa isikhathi esiningi ukhiye esikhathi esiningi yini ilokhuzana isimo sokuthi imithi lena iyakhula egcineni le mithi lena so njoba silana njoba ngishila icave la ngaphansi la ngaphansi icave la ngikhona la ngihleli khona yitshe angavumeleki ukungena ngaphakathi kwecave into engiyicelile ngithe ngicela ukungena kukhona engifisa ukukwenza kodwa angavumeleki ukuthi ngokomoya anginayo imvume yokuthi ngizongena lana ngoba angizelanga into yesimoya angizelanga insebenzo njoba ngilana angizelanga ukuzophahla uyabo so angeni mina endaweni isikhathi singakafanele ukuthi ngingene lapho noma ngingabikanga ekhaya ngibe nesizathu esiqinile ukuthi ngisafuna ukuya lapha kule yantaba yetshe ngiyongena ngaphakathi nakhe ngifisa ukukwenza kanje cha kukhona engizokwenza kodwa hayi ukuthi ngiyongena lapha lokhuzana ngaphakathi ku cave hayi ngoba ngisaba cha saluka sendoda hayi ngoba sisaba yingoba ngisho olwandle angimane ngiliphaphele ulwandle
impophoma angimane ngiphaphe njena ngene empophomeni ngoba ngithi nakho impophoma sengizongena njena ngoba ngithi hey mina ngisalukwazi sendoda mina yimavula ayivaliwe mina izangena ukuphapha kufuneki ingakho abanye abantu bathole becwila ngoba uyazazi umuntu ukuthi unabantu abadala kunendawo okufanele ukuthi mawuzongena kuzo ubike le ndawo lena iyasungulwa ubaba uLokhuzana Mkhulu uKome ubekade umelaphi wendabuko so akuyona indawo okudlala ingane le yes umuntu njena uyiphilela njena impilo kaCoca-Cola ungenamoya ungenalutho ungenabo abantu abadala ungeza lana ungene uyibhekele in kodwa okungenani akube khona into esasinemfu into esayibani into esampepho into esakunikela ozofike uyenze ukuhlonipha umnikazi womuzi umuzi womuntu lona umuzi womuntu lona right 2 uyabona ibusiness lakho maliboshiwe uyabona ibusiness lakho maliboshiwe abantu bazowazi ukuthi ngithina abanamabhizinisi maliboshiwe ibusiness lakho maliboshiwe ibusiness lakho liboshwe ibhizinisi kube mnyama ebhizinisini kube mnyama kungenzeki lutho uyabona makuthiwe ebhizinisini kubophile libophile ibhizinisi usabathe uthi libophile ibhizinisi lakho ubuwazi ukuthi liyasebenza bungena abantu baphithizela abantu bengene kuthengwe kube mnandi mhlambe ithaveni i-bottle store i-tuck shop noma lokuzana i-restaurant noma udayisa ingubo zokugqoka noma yipi ibhizinisi kodwa uyazi ukuthi abantu bebengena bokusebenzwa busebenza lalela bukusebenza kungena ukuphithizela noma lapha abantu ukwathi ulapha waziwa ukuthi hey inkunzi leya inkunzi leya lesasalukwazi lesana yabona makuthiwa unedliso lesasalukwazi lasikhipha idliso lisilahlelelena yazi in uyazi lo muntu lwana beka ummeli beka udokotela yazi usibani beka gudi entweni ethize yazi bokwenzakalani bese ukuthi ngqi ngithi bese kuthi ngqi bese kuvaleka ubuwaziwa wena ngisho kumathenda ukuthi amathenda uyazenzela uyawathola hayi ngokudiza ngoba uyasebenza noma ke mhlawumbe ngokudiza ke ubunama contacts ayisimanga right ama contacts akho ubu right man lalela bekuphileka bophila beku right kodwa sekuvalekile phaqa usabathe uthi sekuvalekile asenzeki lutho sokuvalekile kusenzeki lutho kwenziwa yini imithi ke eminingi evala lokho ukuthi kube likhuni ebhizinisini uthi noma wenzani uthi uyabheka kulikhuni awusazi ukuthi ufanele wenze njani imithi yakhona eminye isuke itholakala endaweni efana lezi thothi ubunemfuyo kukuhle konke kuhamba kahle kukuhle sekuvalekile kusekho lutho okwenzakalayo imithi yakhona isuke itholakala
eindaweni ezifana nalezi. Shanga into ethule. Ngikhuluma ngokuthula okudlula ibhizinisi elivalwe noma umuntu ovalwe ngehlabathi zamathuna. Ihlabathi zamathuna ayithathi lutho la. Ayithathi lutho la ihlabathi zamathuna. Thola ukuthi sokwenzeni sokuyabheda sekuvalekile. Imithi yakhona isuke ithathwe endaweni efana nalezi. Na imithi yokuvula lokho fanele itholakale endaweni ezifana nalezi. Ikhona sengiyibonile eminingi futhi. Ikhona imithi yokuvula lokho. Yabona makuthiwa ngumavula kuvala emzini yamadoda. Chaza lezi indlela engeke ngiyithathe njengalolu hambo lwaseLusuthu. Ukuvula into okuthiwa kade yavala. Ngikhumbula ubaba uMkhize waseMsinga wathi kimi weshando impilo yami ayivalwe wena ngithi cha baba usho ukuthini wathi wasuyivula kalula nje angivule kalula ukuthi angiyena lo melapho uthusa nayo ngimubi nje ngesidalo kodwa hayi ukuthi ngizoloku nguthusela ukuthi khona uzokholela kulento engiyenzayo. So imithi leyo evulayo ila yabona le mithi lena evale umshado lapha kini ukuthi ningashadi kungaganwa ningaphumi niyogana noma kuzongangena umuntu ozogana la ekhaya. Imithi yakhona isuke itholakale endaweni ezifana nalezi njengoba ubona la simile la eLesotho. Njengoba ubona le cave le ingaka yitshelile ngimephe kwalo. Imithi itholakala la evalayo phaqa. Evalayo phaqa. Kuvaleke kube yazi uyibuza ukuthi hawu kanti kwenzakaleni ngafunana nomsebenzi ngangawuthola ini bese mawuqeda uzwe kuthiwa hayi nasaluka sendoda sivula imisebenzi ngo5 bese uthi hayi kusho ukuthi nje bathi 5 uzonginika into engekho. Cha ngizoke ngihambile. Lo muthi lo uyafana noma ngizokucharge u10000 usuku ufana lo muthi. Ukuthi isalukazi sami suke singitshenine ukuthi sesihlafuna ngalomhlathi ke manje nakho kufuneka okufanele ukuthi ukwenzeke. Sokwenzeka lokho ngoba angizenzeli angenzi ngokuthanda kwami ngoba lo msebenzi awona wami ngiphathisiwe. Yingakho ungangeni ngale ngaphansi. Ngiyafisa ukubona kodwa angiyena ubathini Mbatha ngugogo bathini Mbatha. Kukhona abantu engihamba nabo engabalayelanga ukuthi ngizongena lapha ngaphakathi ngoba angizelanga lokho vele. Angizelanga lokho vele. So njoba ngabalayelanga ukuthi ngizongena ngaphakathi fanele ngiqaphele indlela zami, fanele ngiqaphele ulimi lwami, fanele ngiqaphele izinto engizenzayo. Izinto engizenzayo. Lo msebenzi awufuni ukuphapha. Awona umsebenzi uwedlozi lona ofuna uzele ngobuso. Cha ungawuzeli ngobuso lo msebenzi. Ngike ngakhuluma kabanzi ngemithi emila emanzini. Ngiyabona la muthi lo. Umuthi lo. Lo mina lapha. Umuthi lo. Yabona xapho nje balimela nisho notshani lobu laphana buhlukile lobutshani obulapha ngaphansi. Funa nibone kahle le ndawo le. Jabona nabo lobutshani lobu obunesihlabathi lesi ngithi siyangenelela kancane singenelele kancane. Singenelele kancane. Nanti iqwala lapha phezulu entabeni. Kunemithi ke emila kula ama conditions. Ngani zakwethu. Imithi. So, njoba silapha ke sizosebenza ngokwe research. Into esiletha lana i research. Ukuzovala enye yama research ngokwemithi. Ngoba kulomkhakha lona wokwelapha
akusona ngaso sonke isikhathi ukuthi uyolanda umuntu uthizeni. Cha, kufanele ukuphume uyolanda ulwazi. Ulazi lolo lwazi lelo bese ubuza ukuthi lo muthi lo othize nothize kuyaphumeka ngawo lapha kulelizwe na ngokusemthethweni, ngoba lokho kubalekile. Uma kuthiwa cha, kusho ukuthi kufanele ukuthi kuhambe whether uya ku foreign bathi nasithi not foreign forest or whatever department or Department of Agriculture, uyobuzisisa ukuthi lo muthi lona othize engifisa ukuthi angingahamba nawo kuyahambeka yini ngawo, ngicela imvume yokuthatha umuthi thizeni khona uzokwazi ukuthi uhambe ngani ngokukhululeka. So lapha ngizokhuluma njengoba ngikhuluma njena ukuthi uma ubhekane nezimo empilweni ezibucayi wokwazi ukuthi le ndawo lena yezinye yeindawo lana kutholakala khona lowo muthi loyo. Kufana nemithi makuthiwa kufuneka izibi zomfula wasentabeni, itholakala la kulezi indawo lezi. Clean, lalela, clean, into eclean engakhulumisi futhi itholakala la kulezi indawo. So ngilapha ke ngane zakwethu ngokukhulu ukujabula njengoba ngishilo ukuthi i-vacation, yabona uma uzocatshangela kuthiwa salukazi sendoda ukhathele, uyabonakala. Uyabona umuntu bezofika amakhosini athi hayi salukazi sendoda ngeke angifune nokubhula, ungabe usenza lutho ukhathele. Omunye afika athi hey gogo ngeke yazi ngiyakubona mana ukuthi awukho right, uyakudinga ukuphumula ngoba sikudinga unamandla. Kuyokusho ubaba uMlambo athi yazi wegogo kube ngiyazenzela njena benzoke nguvalele endlini ungaphumi uke njena ulokhozana uphumule ngenkani. Angeke ngichaze kancane leyo kuphumula ngane zakwethu, hayi ngoba ngizenzela uRambo or uMichael Jackson ukuthi sekujayiva mina manje na ukuthi angifuni ukuphumula, cha anginjalo. Yingoba lo msebenzi ngawubalekela isikhathi eside, lo msebenzi ngawubalekela isikhathi eside. Manje na njengoba sengiwenza azange ngiwamukele kalula, bengemnandi ngiwamukela lo msebenzi, bengarelaxanga ngiwamukela lo msebenzi, bekunzima. Bekunzima. And futhi okunye okubalekile ukuthi lo msebenzi akona wami ngiphathisiwe. Njengengane omzukulu uma ngithunywa thiwa uhambe uyosiza abantu nazi induku nalo ulwazi, bese mina ngithi ngikhathele angizukwenza lokho yana. Noma kufana nokuthi noma ngiyaphumula njengoba ngeke ngiphumule Monday and Tuesday, kuvele kube usuku ukuthi ngishoda ngento ethize, ake ngihlanganise into ethize, yazi umuthi oso mangahlanganisa kanjena noma ngubambe kanjena, yazi le nto leyana, yazi usibani usanda ukufona uthi le nto leyana akahambanga kahle kulela hambo lwakhe, kufanele ngiyibambe kanje, kufanele ngenze kanje. Angisaphumulanga lapho. Sengusebenzise isiphi isikhathi manje na sona lesi bengithi ngizophumula ngaso, ngenzani ngaba prepared ukuthi ngakusasa ngolesithathu mangizoqala ukusebenza angiqale ngizazi ukuthi ngenzani. Silana eKome elisuthu entabeni zakhona, angizungena ngaphansi ngoba ngokulungela ukuthi ngene ngaphansi, ngoba ngokulungiselanga ukuthi ngizongena ngaphansi. I-research yami ila ngaphezulu imayelana nempande, angizanga ngokumoya, angizelanga mina, ngizele ulwazi olokuthi elizosiza abanye abantu. Le trip ayikho personal, and my personal i-trip angeni ngaphakathi.
my personally angizungena ngaphakathi ngibe bese ngishutha mase kuthiwa ipersonally kuyinto eqondane nami. So njoba ngilana ke bengizokhuluma ngazo ke impande lezi ezimila kulezi zimo zendawo. Impande yezitha eyeyibopho masuye khunywa ngeyibopho ukuthi impilo yakhe ibophile, ukuthi uyiqhaqa ngemithi enjani. Imithi siyilanda endaweni ezifana nalezi. Ukhona ke ithimba elingisiza kakhulu la eLesotho engilikhonze ngengilithemba ngendlela eyisimanga ngoba ngiyalenza iqiniso kubona ngokuthi uma ngithe kubona ngicela umuthi thizeni bese bathi ndade watholakala mara hubima utholala bima ukwana dithabeng mpa ke tla o latela ona ke a o tseba. Uma bangasho njalo ukuthi re tla o latela ona re a o tseba, ngisuka kunesiqiniseko sokuthi imali yena ayizucwila, imali esemambatheni ayizucwila, bazobuya nawo. Bakhona ngisebenzisana nabo abalana ngoba ngiyengikhethe ukusebenzisana nomuntu wendawo kunokuthi ngisebenzisane nomuntu ozothi ngiyayazi lo ndawo ngingakwazi ukuya. Cha, ngifuna umuntu ozothi ngizovuka ekseni ngiye khona. So yiyo ke leyo ndawo lena ukuthi engathi ungathi mawuya la oya khona kugogo noma umkhulu omhambayo engathi ungayithola imithi anayo etholakala kulezi ndawo, kodwa ungayi kodelela umelaphi wendabuko umphaphele umbuzo ukuthi manje imithi yakho uyitholaphi. Nawe imithi yakho uyayithola le eLesotho eintabeni njoba kushisala kwasendoda. Cha, angiyona inyanga yenyanga mina, angirepresent abelaphi bendabuko, angifuni nje ukuphaphela abelaphi bendabuko ngoba umuntu nomuntu uwalapha ngendlela yakhe. So angisho ukuthi uhambe uthi ugogo bathini mbatha wathi ula ngesikhathi leso utshela umuntu okulaphayo bese akuncisha umuntu okuyiwona osebenzayo ngoba uyaphapha. Wena usumtshela ngogogo bathini bese akubuza umbuzo ongeke ukwazi ukuphendula ukuthi awuyingani kulogogo bathini wakho okunuka, bese uyahluleka ukuphendula. So ngiyacela ukuthi asibeni nendlela yokuhlonipha abelaphi bendabuko. Awukwazi kuya ku-GP bese uyitshela ngenjection yenye i-GP, cha uzokwelapha naye ngendlela yakhe. Mina lolwazi engilisherela lona ulwazi lendlela yokwenza kithi, akuwona umnqamula juqu ukuthi uma inyanga noma umelaphi njena angayenzi lento lena ngendlela mina engiyenza ngayo, lo melaphi loyo akayazi into ayenzayo. Ayikho lento le, babe nyabheda, babe sengidakwe impepho, babe sengiyayibhema le mpepho le. So nyama lapho ngane zakwethu salukwa sendoda uma uvula kuvala imizwa emadoda, hey isishingishani somoya, hey angazi ngayithini le ndawo, angazi ngayichaza ngithini, angiyazi angazi ngane zakwethu ngayichaza ngithini le ndawo, angazi mhlambe nani ningangilekelela sichaze le ndawo lena ukuthi usuke unenhlanhla engakanani yokuba nesikhathi njena sokuvakashela indawo efana nale. Uvakashe njena endaweni efana nalena uzotapuna, uzothatha nje ulwazi njena wazi ukuthi into ezithize nento ezithize zilapheka kanjani. Sengivala ke ngane zakwethu, kukhona omunye umuthi obalekile otholakala la kule ndawo khona. Uyabona uma sekuthiwe kuwena uyinyumba awubathola abantwana, odokotela bathi hey ngendlela amaqanda akho amahle ngakhona, uyabona mangathi uyawadayisa ungashaya imali enhle kabi. Baye kumuntu wesilisa bathi hey isidoda sakho
supermagodovius sihle, sperm count sakho si right up to standard quality of sperm, kodwa ingane anitholi. Kuyenzeka ukuthi umuntu wesilisa abe inyumba, ngisazoyenza leyo video leyo. Ikhona inyumba yomuntu wesilisa, njengoba sazi ukuthi ikhona inyumba yomuntu wesifazane. Kodwa uma sekuthiwe noma wanika igama noma inhlamba ukuthiwa uyinyumba, suke chaza ukuthi angeke uyithole ingane. Awuyona inyumba uma odokotela besilungu beconfirmile ukuthi konke kuhamba kahle, uvaliwe. Usuke uvaliwe, kunomehluko. Awuyona inyumba, usuke uvaliwe. Imithi yakhona ke yokuqhaqha yokugenqa tholakala la kulezi ndawo khona umuthi wakhona utholakala kulezi ndawo. Yenye yezindawo, angisho ukuthi umnqamula juqule ndawo, yenye yezindawo etholakala kulowo muthi loyo owenza showcase, ngisho ukuthi una 40 uma usutholile lowo muthi loyo sohlalisiswa. Kodwa yimbiza okufanele niphuze nobabili. Mina kunengane ezu2 ezala abazali abahlukene, amagama azo obathini, ngoba ngenza sure ukuthi ngiyakuthola lo muthi lona. Kukhona ubaba engahlangana nayo eFaraday, kune market lapho kuthiwa imarket yabesuthu eyibe khona eFaraday ngoLwesihlanu. Ubaba khona ngahlangana lapho, owangifundisa lo muthi lo. La kusaphila ugogo uMaluthuli, okumunye umama owangifundisa kakhulu futhi naye ngemithi, wasashona wangakithi. So umuthi engiwaziyo loyo ushowcase, njoba ngisho ukuthi ngina 2 yeingane ezibizwa ngokuthi obathini. Angikhulumi ke ngeingane engenza sure ukuthi abazali bakhona bayakhulelwa, cha, ngikhuluma ngalaba abathi bayangi-honorisha ngokuthi ingane zabo bayibiza ukuthi obathini. Ngiyathemba ngeke zibe zimbi njengami noma zibe nobudomu njengami, kodwa zikhona ingane ezibizwe ngami ngoba ngabanika ikhambi lokuthi bekwazi ukuthi babe nengane. Le ndawo indawo yemithi enzima, imithi enamandla, imithi elwayo ngempela, eliswa zonke izimo ongahluyicabange zempilo, izitha, amabhizinisi, isimo sempilo. Kunalesifo lesithiwa isisende, umuthi yakhona futhi uyatholakala la. Ilumbu, umuthi wakhona welumbu uyatholakala futhi la. So imithi lana, hayi, khuleka sekhaya konyoko, khuleka into yakhona. Imithi ngangamasa sekhaya konyoko into ekhona nje lana. Kodwa indawo yemithi okunye sengivala. Nganza kwethu eminye imithi inamasiko okuwumba. Kunemithi enamasiko okuwumba nesikhathi, amasiko akhona ahambisana nesikhathi sokuwumba. Awumani usuke njena, usuke la usuka khona, usuke ngaphansi komuntu wesilisa noma ngaphezulu komuntu wesifazane bese uzokhela umuthi njena engazathi uzokha umfino ozowudla ntambama. Cha, akusona ispinash lesi. Akusona ispinash nganza kwethu. Kunemithi engeke uyikho ungazange ubike. Ungazange ubike ngeke ukhe lo muthi loyo. Kunemithi engeke uyikho ungazange uzile. Inyanga uzile. Akudlalwa lana ngani zakwethu. Akuwona, hey. Angeniyeke salukazi sendoda ugogo bathini bathi mavula kuvala emzini amadoda. U-anti usha kumnandi kuba la. Ngijabulile kakhulu ngoba anginayo umsebenzi omningi ukuthi ngizokumba ini cha.
eminye imithi engihlezi ngilethelwa yona ngiyayibonela la ngithi nawu lo muthi lona engangilethelwa wona ufana nomkhanya kude la uthi okuhluka kakhulu nawu lo mkhanya kude wabesuthu nayi impepho yabesuthu yabo ziningi izinto engiyibona lana elokhu ngilethelwa ngitshenwa ukuthi yini lokhu ngiyathika nje ngithi correct team yami correct bomzala correct mzala kakhazini Thokozani bogogo nomkhulu elisuthu.